antukweyero nyuma ya gutwiga kwethira kwina maandamano ya sabasaba aranende achari barethire beno bwa bune nbo wiki anabo chukuru nontu batabenya nimbi byongo bikomba kwithira bikarika antuku ya eyoro nende kuringana na aringi biashara bari uri rwangirwa borithi ibareke kubeka ero bwa indimwe kethire babagito bakaria babakariende bareke obekero bwa nontu baingine asara botala nontu biashara chito mbere kwithira achigeta na mbere obura kubati Kalonzo Musyoka wali mutongeri wa kiama kia Wiper anaombete kwithira gichumire na kumeneria bunene arwangi rwa borithi nontu bwa kumira bari na mechinka akana baina abunduki maandamano ne kana ukaria barabethirite abachumirite kumba kwithira abakiandamana Kalonzo awete ikubati kwithira kwina peaceful march kana kwithira kwina antu baraba kwithi maandamano jathiri indete bomba kwithira abaigingwa risasi kana bagitura bwikiro bwa naraba kumira ukarua na mechinka nyuma ya Kalonzo Musyoka kuwa Kilimeni Road askari na maafisa ba borithi barombete kwithira bagitumwa na wika kinya road blocks ki barabara nene cha gutonya mushye munene jwa Nairobi na ntere ingi kathumbo ntubura butumite Kalonzo Musyoka kameneria ontubu na njira inene karatasi ne gatudatu kaina kieni kaina rondoro kieni kia Kamukunji na ntere cha Nairobi akenera gukurikana au niyo maandamano ya sabasa yombere kwithira ya gichiarwa 1990 in July tariki muwanja nyuma ya 2022 Nairobi Kamukunji grounds kana kienine kia Kamukunji kaitene ko kiari na tiri nyingi kiari na irema na kinya kiari na ithaka na kieni kiari na rukomno untubura nende kiari kieni kyawita kuringirwa wa siasa akari baruterero barengi umira abageta kinya kwenjanira kieni neki na weta kuri kubuithe biashara ingi kathumba akieni neki kia Kamukunji kaita ka weekend ndukembe the bomba kwethira bagichumira nau na antu bangi bakaranthi rungurwa mite abakithoma ngatheti na kinya bangi bakiomba kwethira bagichokaniria amyayo ya gisiasa kana kwari siasa ile gwito gichomba political banter na ikemiario na ukaranthi kukombera kwethira gwituma kwethira kurina citizens Kamukunji ile yandiki kana ile kumenyekana na Kiswahili ara Kenya abomba kwethira baitrimana na kumba kwethira bakiaranire siasa na uchokanire na kugwithia uchonkoni kukana kuthuya thirikari na atongire mwanya kenda kuona uritingui ebuo utonyete kieni neki kia Kamukunji wekulukira ntere cha Shauri Moyo Majengo slums ile iri wandine ya Pumwani na araura agishigone mbunge kia Kamukunji na ranende ugita ukethira kwina kinya hookers kana andiringi biashara baraba dilonkaba kendia intobio kwina street families kana na baraba bakwethira abakiria street ne batu baiji ya chokora na kwina kinya aringi biashara bangi tu kana antu bachumirite na kumba kwithira bakiuruka akieni nekira akia Kamukunji kieni kiki Mukunji urawari prime minister the late Raila Odinga na unomba kwithira akibithiria amichameno yawe emingi mno ya gisiasa na nende kieni nende kaitene kathai tukware kikyobetu kwithira agikeitana mbere na kumba kwithira akibwithwa maandamano ya sabasaba kuririkana yambirire kieni kia Kamukunji tariki muwanja mwakeni yo 1990 indira thirikari yari na president Daniel Moi urombire kwithira nende urombere kwithira nende maandamano ni ujaja yai kubwithwo kuromba kwithira atongere barutero opposition kana barutero gane thirikari batongeretwe ni Charles Rubia na kinya Kenneth Matiba ntuku ya igoro tariki muwanja cha mweri wa muwanja mbere keni kikiomba kwithira agikingwa nontu bakubwithwe gichomba renovation irari kwithira akikieni kiratongeria baruterero wa opposition kana baruterero gane thirikari barengi umira ntukuyero na wita kubwithe micamenio ya siasa na araura kieni ni kiu kia Kamukunji akieni kia Kamukunji thayu thibu bweru burabu ikieni neki ikieni gikiri kinya akanyankika gucethera na kibangi boya akenda kumba kwethera kinya agichethera ntu burabu tumite nende gwatuka kieni kikithirite agikichinchua na njira enene karatasi ni gaka tuthatu
akaina ronora mutino yongare kirombere kwithira yukionekana terire barabara-ini ya Mombasa Road arantu batandatu barethire bagita uturo buo na bangi 41 bethirite bakiwata ngurario inene na nendi botungatirwa cibitari kurana na mutino ya barabara ntuku ya yero boni kuningana na Kalama Sub County Police Commander bijikene ya Patrick Gaitira arauga nende mutino yero mbere kwithira bikari kantuku ya yero mwanja achia muthenya na aria kurari na track mokumantere chia Mombasa irombere kwithira ikiringana iyeta ntereche Nairobi irombere kwithira ikiringana end-on collision na ngari ya Mombasa bound ya Tamend kana basi ya Tamend arane ndi kwitwika track iraumire ntere chia Mombasa akiro batigi kana kerera kia ukulukira nende chetirimana endon akana chia tunga na kiongo na basi ya Tamend arantu batandatu barethire bagito turobo owau na bangi murongo ene na bana abethira bakiwata ngurario aranende barombere kwithira bakiuchite Ruiro acibitari ya Machakos level 5 kenda bethira bakiwata utungata abomwere na mere ya barombere kwithira abaitutike bethira bagikwa tucibitaru mochari ya cibitari weu ya Machakos level 5 kunende ndereba ibori tukumba kwithira na atumiri barabara betukithira ibori tubatumire barabara na njirira yagirita kenda kwebanire na gutirote na mituno ya barabara ikumba kwithira ikioneka kaita akwa kaita barabara kwithira baitutia media source rest in peace na timo Mombasa kinya mwitithio ngari wende na kurwa ombe kwithira gitiria ngari na kithiatira mawatho ya barabara nende kenda kwebanire na ikuna mitino hire kwithira ikionekana kaita akwa kaita karatasi negatuna kaina rono rwa kirio kinene akira nende ekiubete kwithira gikionekana akiri Rutos funding model kiri maskuru arana nende gukwirikana ana iberegeri wita chukuru chia university ana baba ingi mno arana nende ECUPS kana Kenya the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service aberegeri kumba kwithira bakirekeria list ya rito kuringana na skuru ira bakomba kwithira bagita arakuringana na barabarerete kirike KCSE 2025 ana nkuruki ya 270,000 beregeri kumba kwithira bagita kuthoma degree programs arana ndego twika mutaratara yo Rais William Ruto yo kumba kwithira bakirekeria mbecha kiri skuru ichi ya muinge nende iyuethirite irumiri ni mathina kathomba na aramwankira thai agukwirikana kwina irandu ria nkuruki ya bilioni 100 itiumbite kwithira chikirekerio ki maskuru na maskuru ajomba kwithira jakiona mbecha karatasi ni gatotano akaina rono rungu kwirite rwa suspended Nairobi Finance Executive urabije kende ya Charles Akeritho mbet kwithira akirwa mungu na nauretwe nende na nyuma ya koti kumba kwithira ikiruta yerekerere yawe kumba kwithira akiwatwa na ntubo kuringithanwa na unpaid 106.7 million legal fees irembete kwithira nende akirwa na ikinyie akirumand kana police station irede akue na kwao na kanana na arare kendo bakwithira akiserve 3 months imprisonment gutwikita komba kwithira akibungwa mieri ithatu kunende no ritu nara kuonde yari nombe kwithira gitumiri na wikinya gituone kia burithi kenda ambereria akwithira akiserve kibungo akiawe karatasi ni okaka totano ekaina rono arwege bratongere ba makanisa rungurwa National Council of Churches of Kenya ireti igene ya NCCK bombet kwithira bagichumiria na kuri rwa NCIC gichomba National Cohesion and Integration Commission kumba kwithira bakibwithe na mpwe na utiri bawekira inya na wekira mitaratara ire komba kwithira ikithiatiro kendo utira kwina thiri kaitene ga siasa inene chia 2027 na kiare ke muchemanio ayochokaniria kanwa hiragi chomba ni consultative meeting irerari gatigati kankiama ichi ile enkiama ya NCCK na nkiama ya NCIC bachokaniriti kanwa na kuira na kwina bataya abo na thirikari akumba kwithira gika mitaratara ire komba kwithira
igitumiro kaitene ka kuringa kura kenda utira sikura ni kuringwa aboya na kinya kaitaga kuringa siasa ni kumba kwithira ikiringwa siasa cia thiri bobo yanetie na nyuma kinya kumba kwithira kwina ntere mwanya ira siasa obande chiitete na mbere no ntubo ithurano bia mbai election kana re-election. Karatasine ka tutandatu kwina a petitioners bathatu abombete kwithira bagikinya koti bakiurakia ura ikanyaga kurwamira mantu ya mwingi na araure ya kaunti ya Nandi wikene ya Felix Kosigei bakiwa nendewe atetikiritwe kana mitugo yawe te umwitikiria omba kwithira ario wichine ya thirikari. Karatasine ugaka tutandatu kaina rono rwa nthiguru ya Kenya na nthiguru ya Saudi Arabia aragukwirikana ibethirite baki kana nthi na kusaini kana wikira kirore barua cha wetikanire kana agreement achobura Kenya bakomba kwithira bekiruta nthiguru nire ya Saudi Arabia na bati kuteswa kana bati ukulukira kaita kakao mubone nyuma ya gutwika Kenya bengi barabu nthiguru ya Kenya bagetochwa ngwe na arora nthiguru ne chiome na mno nthiguru ya Saudi Arabia ibethira bekulukira mateso ya manene na rimwe ibomba kwithira Kenya bambo bagetoturobo ba nthiguru ire che Saudi Arabia kune nthiguru ya Kenya ibekirite kirore labor recruitment agreement ile kwamba kwithira ikithiatiro na ndira mukenya akwenda gwita nthiguru nire che Saudi Arabia kwina mantu jaraja kwamba kwithira ja kimukaria kana kwina barua here kithire kimukari kenda nthiguru nera akethira awe agita ngui akaritwe ni thikari kana amenyeri na ati ukulukira amathina kathumba ira yomba kwithira ya ikulukirwa ntere ira. Rutere rwa siasa karatasine ugaka tutandatu kaina rono nende rwa siasa ira chikuringo na rwa ntere chia Ol Kalou chia mbai elections gwetweka campaign kana siasa ichombete kwithira chikiwa ata monki gicigone mbunge kia Ol Kalou kaunti ya Nyandarua na araro tutiarite kiume kimwake tukumba kwithira kwiringwa kura ntere ira na kiama kia UDA baombete kwithira bakialola maiya yonde no uteo banengerete kanya abia mabibingi arawo tweka nende nyuma aya siasa komba kwithira chikiambiriria chiamba election tere hii kwena mirandi kathomba ira yombete kwithira ikiretwa arutere rurani thirikari ya Kenya Kwanza na arungu kiameneki kia UDA na araba kuringira ndebe umuho na bakwenda gushinda agitiki gwitwika atiriri mirandi ya wekiri bwastima cha last miles na mirandi ingi kathomba ni moyara yombete kwithira kionekana nterire na rakari barutero rabethirite kinyabo abakigunika na into kathomba nende araku aringi kura banterira na siasa bakomba kwithira bakiuru kinya kithira isiasa chiamba election bendire bagichiringa na thiri na kinya bagitambia athiri asiasa ne chonde indira chikuringwa karatasine ka mwanja angatheti ya The Daily Nation ina rono rwanja yele kumanterira kuma nterechu ya makuwe na ro kathonzweni abetherete bakiumire na kure thirikari ni bwithio chukuni araka sana na kwenda kumenya ni bibiongo biombere kwithira bikiura endwa bobo ni nyuma ya endwa kumba kwithira bakinywa nchobi nyombene mo ya ikenero mieri imikayitianite na bethira bagikwa abonde bakuya bai complain kana bakirira ni untubu mwake na nende untubura gutwikite nyumba ya ikenero ni ethire kingwa nyuma ya gutwika kwina ntobele banywete nchobikwa na bakethira abagikwa na nende kuingwa sample stirayukwa airomba kwithira chigeta kubwithirwa uchunkuni ara nende antoba family abakuwa kumba February indira Josephat Kialo na Peter Mwalali bombere kwithira bagikwo mwakwire February na ungi yakwa April bathiatene netiete bandu nja ichi na biuri kathomba bakienda thirikari ayomba kwithira ikiba amachoki kenda konya ni bibiongo bethire bikiura antubo na barabombere kwithira bagita no kunyonchobi nyuma ya bethira bagita uturo abakwenda kumenya kiethira kabanywire nchobi ina thumu kana mibimbi byongwa byatumire uturo bobumba kwithira abugitilwa kateate karatasi ne gatunana akwina andiko baile barabandikirwa ngine rwa IMBC kana kirinki amaya IMBC
abombete kwithira nende bakithiatirwa na uchunkuni bubwithwa nyuma yabo kwirikana ndira bandiki ngugine banenkanirite maratasi ya urongo. Abaringi fine ya nkulukia 110 shillings 110,000 nyuma yabo araberi bare 110,000 nyuma yabo kumba kwethira abakiwatikana na gutwikendira bachwangwe baninkanirite mabarwa ya urongo no kirikana kwitwika abarinki amene ya IEBC. Kwina murito omwe arombere kwithira agito turo bwawe na nyuma ya postmortem kumba kwithira kibuthi ntere chana ibasha irombere kwithira kiona ni murito wu aringi na kintu ekiongo na uni oturo bwawe abombere kwithira abukiurira woni murito wa school ya Upper Hill College of Professional Studies urombere kwithira akiringwa na gintu ire gutwikanitia ngas kanista kaitene kamandamano na uni oturo bwawe bombere kwithira abuikinyira muicho. Karatasi nega kenda mutegeri wa Meru TV kaina rono eroborane ndi gutwika HIV preventive kana ndawa ira cyuma kuthira chikirigiria muntu kuba kwithira akiwatu imurimo yo mukingo ite kwana na gwitwika nende ana baranini ibo bekiri ugwatine bunene ana barabakira bane aciari baine murimo yo mukingo kwina ndawa ira amuciari abati kunyona kwina ndawa ira mwana abati kumba kwithira kinyo kenda atika watu imurimo yo mukingo ndawa inende ite kumba kwithira achikioneka. Noel nariete no bwa bonene urane mwekuru wa miaka 30 urane ende atwiri na murimo yo mukingo narariete mieri kathomba aino bwa agionke mwana we na nende ontobonke mwana ukwina ndawira batikumba kwithira kinyu lakini ndawai itikumba kwithira achikioneka kunende no bwa abwa ukilia murimo akirikana kawo ntubura waku atiwe ndi bwawe na atikenda mwana ukie akura kanomba kwithira kiwatu imurimo yu na akura aina yuna no ntu imurimo ajotiumba kwithira yukiora kuringana na achunkoni ruterene ruoke babo mwere bariwa kwina wongeleku bwa diabetes obesity wendera ndawa injaru chumbete kwithira achie kunurwa ekyakurwa na diabetes na kinyantu bari na obesity ira bakomba kwithira abakiunya kenda kumanage weight yo mutegeri wa Meru TV. Karatasi neka ekome kiama kia Linda Mwananchi ikiombe kwithira nende gakibanga nuna kuibanga arakisedi kumba kwithira bakitangasa sifuna ari running mate rungune erwa kiama ki kieru. Wena family mwe ikumba kwithira kiromba thirikari gutonyera na kenda kuona amwana wo na kwithira akiumba kwithira akiwata justice nyuma yawe akumba kwithira akiura wa ni mukuru wawe uria arari sonja. Mbaga sana mutegeri wa Meru TV mbetekire mbekire gatanta akagichuntikike kumurika ngatheti no ntukuona utiri wono rungiru kwege yucho ndeta kutomera nira chikwege lakini no umare akwi endukere akwi na wokomba kwithroki watira ngatheti ya The Daily Nation ngatheti ya The Standard no geta na mbere na komba kwithroki murika ndono kathomba irachi ngatheti ne ira ikwege ni wambeta muthoni wakiramana na nkuromba komba kwithrogita kuraya no ntundene yandekete kuraya tukethra atukichokera na ini betu bantu kuna ratukomba kwithra tukiariria amantu kathomba na kire mubango iyo kathi ya kithomo tukomba kwithira tukiwatanira na chambe kumenyekana ya mark na tukethira tukiariria mantu jegi batu twingwa witwira twanywa twangui ikilokete ndaika ithatu akenyu mathaire charukire komba kwithira chikiro mani wambeta muthoni wakiriamana.